Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mizoram lar sap thar tur General Retired VK Singh chu voin hian rasbavana rin omethu temtira laklu ani ang Aizawl sairang le lengpu inkar thunjom robway siam thei dan Chief Minister Pildo Mahova ngai tu ani Prime Minister Narendra Modi chon India chu tuifindet lamaral thuam ne thaber pola atel to ati Sarkar flagship program Startup India chon voin hian kumkua atling Governor Thartur General Vijay Kumar Singh chu voin choma dar som bakhata Ras Bhavan Circular Law na Guwahati High Court Chief Justice Vijay Bisnoy Mizoram Governor somni pangana ni turin rin omthu temtirin alalut don ani Puvike Singh hian pui pi Bharti Singh ne Nimin Khan Lengpui Airport lo thlengin Chief Minister Pildo amachuan Lengpui Airport a anmani lomna le hmuana huna bot saya a hmuana hian Chief Minister Pildo male anupui pilien salovi Speaker Pilbi Exama Home Minister Puke Sabdanga Chief Secretary Pukhiliramina DGP Punil Shukla le official pai modang ten tela heminu hian Ras Bhavan panpui ngal ani Mizoram Narsap Thartur Dr. Vijay Kumar Singh chu voin summadar sompakhat hian Raj Bhavana Mizoram Governor voisomni pangana ni turin laklu ani dona Narsap Thartur Dr. Vijay Kumar Singh hi Justice Vijay Bisnoy Guwahati High Court a Chief Justice in rin omna thutiam tirin Mizoram Governor atan alalut donani Narsap Thartur Dr. Vijay Kumar Singh hi Nimin Khan Mizoram ron thlenga Lengpui Airport a Chief Minister Pulal Duoma Assembly Speaker Pulal Biakzama Home Minister Puke Sabdanga Chief Secretary Khiliram Minale Sarkar Hautuluten anlo huak ani lalnun hlui to lot Akashvani News Aizawl sairang le lengpui inkar thunjom robway siam thei dan aumemti soi hovin Nimin Khan Chief Minister Pildo Mahovin thutkhom ani a Aizawl sairang rail station ne lengpui in thunjom na robway hi tourism development atan mai baka Sairang kaltanga Aizawl chu lengpui inkar in thunjom na nei belna atan siam tha hriat na oma externally aided project manga UDNP ina kalpui mek Aizawl Sustainable Urban Transport Project SUTP noya emo tourism department kaltanga kalpui theidana memti ansoi hovani meeting a hian Puke Sabdanga UDNP minister Pilrin Pui tourism minister Puti Bisel Vensunga advisor chief minister official poimote antel ani Mizoram Samographic Sign Interactive Flat Panel alei chu School Education Minister Dr. Valal Thana Hovin semani Minister chu Interactive Flat Panel chu Sarkar ma sahun laia semto chunjomna aniati a zirna hian khovel technology changkang zel melin kalvet he turani a zirlaiten na anzon huna tu na technology nen anin elto dona chu wangin zirlai bu ba ka zirti ru te po tu na khovel mila anin herrem ve zel angai ti a tu na khovel a hen enge thleng ti ngaven achi in chirwara an hriat na chu zirlai te an pek chon vele angai ne ati Minister chuan classroom ma zirti na chu smart board mangin audio visual mo ta kalpui thei aloni ta ti soin zirti tu te chu naupang an zirtir na atam thiang ber mangtang kai turina cha ani zirti tu te chu naupang te zirti na konga khallu tumna gol nei turte de chumi milakal thin tur chuna fuya zirna in ma son theina zirti tu te chuan lesson plan an siam te po angai don ti asoi bok ani interactive flat panel hi school som pathum ne na sem ani Animal Husbandry and Veterinary Minister Pusila Soivunga chuan HNVT Farm Then Zola to a Department malak na malak dan turte amuna ain pui ani Minister chuan Then Zola Trin somnga pasre zaw ran chopmun chu Sarkar malak na kumsani somni pele chun tin somsari mun siam berin tin za somni pasre mun na zawani to donati a ran cho shal chu theitura pe felani to thule kezi noi khatsi nga zet har chu thei be se ni thosoya ran vultu te ol samjok nan ran cho hi Then Zola Tring Selesi HNVT Farma lak phei dan ngai to mekani thosoi bok Minister chuan zo sial hum hana turata na sial farm hun ma to im mathar la na sang sang ain fi boka mizo sial le zo vok aral mai lo na tura thok tu ten an lo vul chu thilomom takani ti a he sial farma hian tundin huna zo sial pariat vul mekani a tipung zel turin department in ma alak mek thosoini HNVT Minister chu Mizoramin artue in todal theinan ma alak mek thu soin kumina tanga bultan turin arpui atui tamchi noi khat vul theina turin ma anna meka amun ma tur po anne tha a thok tu anne tha boka Mizoramin bungthar akai nge don ani ti a sial vul tu tan CLG Russia Gokul Mission atangin siam mekani a hei po hi ti changtun zel theinan
selful tu ten tangkai pui hle don ani ati pusil se wanga hian kel vul na mun le veti dil pui atlo boka then zola agent veti department mun ma thatak an nei chu tangkai taka manani theina na rom man sang sang kal pui me kan I thu soi bok ani tourism department deputy director Aizawl Larin hlui chuan covid rilen nuwa Mizorama khwalzin an punna sat thu soi Aizawl Larin hlui chuan tourism lama hmasona rural mi pui te hril hrena konga ma an lang sna wangin khwalzin an pun thu soya re ek mui fang le then zol chu khwalzin ten an tlo na sat thu soi ni tourism department sin chia danin kum sang ni somni pathum chungin mi nuai ni sing ni Mizoram an tlo a sang ni somni pathum somni pali mi nuai ni sing ka sang ko nan tlo a ni kum October thleng khan Mizoram chunga khwalzin sin chia zati ram dang mi sang thum zakwa samuk pali le ram chung mi nuai li sang ruk zani sum ko pasere ni na vain nuai li sing khat zani samuk pakhat an ni Mizoram khosang shanga che gate na tangin ILP manga ron lut zat hi mi sing ko sang ni zakwa sam ko panyan ni a Barabi che gate tangin mi sing ni somsiri pani an ompoka kan hun che gate tangin mi sangli zani somsir paret omin vairang te che gate atangin singni sangriat zaruk somni pali ten ron luta tourism department sin che dan foreigner tlo tu hi sang ni zali somni pali an ani Mizoram police chuan police constable zani somnga pakwala thardona tun thani somni pani thlenga dil thayang Mizoram police and police constable lak tur hi unarmed somnga pakhat armed somzani le mechanic pariatani a dil tu chu Mizoram police department online portal Mizo police rec.in a dil thei ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar ngai thlak le share theda ani voin chanhutar ni le chan vea Chanchinthar pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan India chu tu Finland lamaral thuam ne thaber pola atel to ati nimina Indian Navy te mantur indolonglen pathum INS Surat INS Nilgiri le INS Vakshira honna hetu sen pomodi chuan Indo Pacific huam chin chu him takasiama in potak le mason zel tur siama du ati a indolonglen tang zar tak te chu ram chunga siam vek an ni thu soin an chonam tang setani ati bok आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था नया विजन दिया था आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं Hehun ahin Defense Minister Rajnath Singh appoint Hussein kumin hi defense lama in semthat kumani tur Hussein kumto pa chuan kongsang sanga thil thar chin chu ani ang ati hein khoma hian Maharashtra Governor CP Radhakrishnan ne Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis te po antel ani Sarkar flagship program Startup India chuan voin hin kumku atling he scheme kalpeni hnuai hen ram chunga startup noi khat singa le sangko chuanga nam to a ezon na mi noi somprukta na siam sakin Meche pakhatal tana director anom na hi company singsari sangthum za soma pakhat anom to bokani he scheme mang hian ram chunga ezona siam tum entrepreneur te chu sarkarin antan rem chang sem sakin puyan ngai na apui boka startup India noi hian program sang sang kalpeni a he wang hen India chu najong tu tamna ni tolovin na siam tu tamna rama aom to ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun than som pakua patheni chomadar som pakhat hian man ke ba program mang le dona ram chung ram pon mi puiten hena thu soile don ani tun tuma mi hi atum za le som pare na turani ang he program hi Akashvani le Doordarshan network pumpui AIR News website le news on AIR mobile app ate ti chu ani anga AIR News DD News PMO le Information and Broadcasting Ministry YouTube channel ate live stream ani bokang Chanchinthar cherti topna na tlang pui Mizoram Larsap Thar Tur General Retired VK Singh chu voin hian Raj Bhavana rin omathu tem tira lak lu ani ang Aizawl sai rang le lengpu in kar thunjom robway siam thei dan Chief Minister Puldo mahawangai to ani Prime Minister Narendra Modi chuan India chu tu Finland lama ral thomne thaber pola atel to ati Sarkar flagship program Startup India chuan voin hian kumkuwa tling chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani